Assalamu alaikum hurmatli seyirciler, bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Yakında olacak prezident saylovlarında Ukrayna harbiy xadimleri Rey Addi vatandaşlar kıvı verecekler. Bu haqda Birleşken Kuvvetler Ameliyatı komandanı Sergey Naev bildirdi. Onun sözlerine Koreya Rey vermek için askerler pasportlarını alıp öz saylav bölüklerine gelmeliler. Aynı zamanda harbiy nöbetçilikte olgan askerler saylavlarda iştirak etip olamayacaklar. Ukrayna tilinin devlet tili olarak işlenmesi hakkında kanun bu umumi haftada devamında kabul edilmek gerek. Bu haqda Yukarı Rada reisi Andrei Parubiy halk mebüslerge dedi. Onun sözlerine Kore kanun lehasının kabul edilmesi er seviyede devlet tilinin kullanığı ve bölümünün kefalet edecek. Şu cümleden televizyon, radyo, kitap, derçetülüv, siyasi, cemiyet ve diğer salalarda. Kanun lehası esas etilip da geçken sene oktyabr ayında kabul edildi. İkinci muzakerege ise profil komiteti vesikaga birçok düzeltmeler kirsetti. Düzeltmelerinin sayısı 2000'den ziyade. Ne kadar vakit bakılacaklarını tahmin etmeye şimdilik biraz imkansız. Ama men eminim kanunga göre hareket etmelimiz. Ukrayna parlamenti bu yılını geçip Ukrayna tilin devleti tili olğanı hakkında karar alacağına eminim. Bu kanun lehası alimler, siyasetçiler, ekspertler, gраждан topluluğunun temsilcileri tarafından birleştirildi. Kanun keregi kıbıdınışe bilgen demokratik olğanından ve şahsi hayatqa tesir etmemegenden eminim. Aynı zamanda kanunun kabul edilmesini birçok adam bekley. Tarihta ilk sefer Ukrayna Dmitriy Pedruchny İsveçya'da ötkerilgen biatlon dünya çempionatında altın medal elde etti. Ukrayna Cima takımının kapitanı 4. yerden hareket etti ve liderlerden 17 saniye artta kaldı. İlk atıştaki hataga bakmadan növbetteki 3 sınırını hatasız geçip oldu. Neticede Dmitriy Pedruchny erkekler arasında biatlon yarışında Ukrayna için tarihta ilk sefer altın medal kazandı. Men alada inanmayım galip olğanıma. Alada bunu anlap olamayım. Nasıl etip ömrüne bile tesir edeceğini edi. Biatlon ile uğraşkanın bütün vakit devamında şimdi en yaxşı alındam. Her bir iyi sporcu ile kureş bilem ve özümü iyi duyam. Ukrayna'da hava bozulganından sebep 5 vilayetinin 50'ge kadar meskun yeri elektriksiz kalmakta. Fevkalade vaziyetler devlet hizmetinin malumatına göre şiddetli yel sebebinden elektrik nakil hatalarının koruv sisteması işlegen. Vilayet energetik teminat brigadasının temir işlerine alıp barmaktalar. Yel şiddetli mesken ve içtimai sallarının 100'den ziyade bina adamını bozdu. Bugün bütün Ukrayna'da fırtına tehlikesi ilan edildi. Ukrayna Gidrometik Merkezi'nin malumatına göre garbi vilayetlerde yel şiddetli saniyede 29-34 metre olacak. Abeşistan'da milli matem konu adamlar Mart'ın 10'unda kazaga oğırgan 737 Boeing uçağının 157 elak olgan yolcusının hatırasını ana. Қытай ve Başistan hakimiyeti uçağının bu çeşitini vaxtınca kullanmak yasak etti. Bazar günü 737 Boeing uçağı Addis Abeba'dan Nairobi'ge uçaydı. Ama havaga ko'tarilgenden 6 dakika geçken son radyolokasyon tertibatının tapuv sistemasının korunuvinden yok oldu. Uçak Abeşistan'ın Bishoftu şehrinden yanıdan düştü. Kaza sebebinden şimdilik daha belli değil. Uçak şirketine ko'tariluvundan son uçucu bazı kıyınçılıklar olğan hakkında haber etkenini ve Addis Abeba'ga kaytuvunu istegenini bildirdi. London'da Britanya parlamenti binası yanında Brexit'e karşı Dogs Dinner adlı narazılık olup geçti. Bazar günü adamlar Avrupa Birliği bayraklarına kiyingen köpeklerinin Victoria Tower Gardens parkına geldi ve bu yerde köpekleri için akşam yemeğini koydular. Mesele şunda ki Dogs Dinner ibaresi köpeknin akşamlık aşı dep tercüme etili. Ama bu ibare idiomadır ve manası nizamsızlık kalabalıktır. Aynı böyle narazılık iştirakçıları Brexit anlaşmasına tesvirley. Onlar Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkıvı meselesinde vatandaşlar yanıdan rey bergenlerini talap etiler. Memleket ailesinin yarısı başından Brexit'ni istemiydi. Şimdi ise bunun o günde bugün ekmek gerekler. Theresa May'nin teklif böyle. Brüksel'le ya da anlaşmanın ya da anlaşma olmadan Avrupa Birliği terkibinden çıkmak. Niçin adamlarga başka bir variant teklif yok. Biz halka eğli rey bergenini isteyik. Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği terkibinden çıkıvı 2019 senesi Mart'ın 29'unda planlaştırılgan.
Brexit физикаларының метинна қында Бүйік Британия баш назиры Тереза Мэй Брюксель или 18 ай девамында айтышмалардан сон келішті. Европа бірлігі аза мемлекетлерінің юлбашчылары аңлашманы мақұл көрділер. Ама Жемиетлер палатасы январның 15-де бұл аңлашманы редетті. Ярын мәбүслер екінші кере рей бережеклер аңлашма кереклі қадар рей топламаған тағдерде Европа бірлігі теркібінден аңлашма олмадан чықмақ яда Брекзитні башқа вақытқа қалдырмақ кебі қарар алынacak. Мұхалифет фирқа елбашысы Венесуэла парламент спикері Хуан Гуайдо Венесуэла милли топлашуындан мемлекетке февкуледе вазиет илан етілмесіні талап етті. Каракас вебір чоқ әйлет әнді 4 күн электриксіз қалмақта. Мартының 7-сінден берлі ерлі қастаханелерде бүйреклері хаста олған ең азы 17 адам әлі қолды. Оларға умырде қалмақ үшін кереклі диализ процедурасы япып оламадылар. Акимиет шейде мұхалифет фирқасы ве Америка хакерлеріні қабатлай. Оларының фікіріне көре Эль-Гури гидроэлектростанцияға кибернетик ұжымы япылғанындан себеп мемлекет электриксіз қалды. Мұхалифет фирқасы елбасшысы Хуан Гуайдо исе себеп президент Николас Мадуроның әрекетлері олғаныны білдіре. Венесуэла электрик теминаты сасында хадимлері течхизатының ашламасы ве тамир ишлер ве хызмет етув үшін ресурслар олмағанына текрар айтайды. Сув yok, электрик энергиясы да yok. Бір шей сатын алмақ үшін доллар, евро яда Венесуэла боливалары керек. Банкоматлар чалышмай, мұна бүгінке қат. Білмейік, білкі ярын олерміз, білкі де yok. Менің вемде плита электрик ердімі иле чалыша. Шындайся қомшыларыма кімде газ плитасы мана оннен құланмақ разылық бергенлеріні сорап юрем. Полония, Чехия ве Маджаристан НАТО азалағының 20 еллығы мұнасибеті елі байрам кечірділер. Мемлекет баш назирлері иштирағынен тедбір Варшавада олып кечті. Бұ ерде Полония оз танклары ве силяларыны нумайыш етті. Кечміште Варшава аңлашмасы тешкілятының азалары олған үч мемлекет айны вақытта НАТО азалары олды. 1999 сенесі мартның 12-сінде. Эркун біз НАТО азалығы бұ ялыныз біздің мемлекетіміздің ортақ девлетлері тарафындан қорывы дегілді, ама айны заманда дегер мемлекетлер күнде біздің месулиетіміз де олғаны көстереміз. Біз ортақ мұдафа оғырында өз мечбуретлерімізге ғайет жидді янашамыз. Сонки 20 ел içinde bizim memleketimiz NATO'nun kıymetli azaları olğanını isbatladık. Bağlışımızı umumi tehlikesizligimizдің kefilli olğanını gösterdi. Bu dakika bu sonki haberleri de daha da tafsiyatlıca malumatnen siz bizim UATV saytımızda okuyup bilesiniz. UATV ile olыңыз, özünüzге muqayt olыңыз, көрішкенже, sağlıqnen qalыңыз.